Thobela, ke a le lotjha, ke a le dumedisha go semoya ka Dr. Makgabo. Le go ne ke rata re bolele ka dinako tša melaetša ya badimo. A na gantši badimo ba rena goba mangelo a rena a semoya, mangelo a rena a seprofeto, ba re botša melaetša neng, ke nako mangelo re gantši ba tliša melaetša ya bohlokwa mo go rena. Pele re thoma, ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena nano la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Ke le ipsene ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, ebile ke gopola le subscribe le like channel ya rena, le gotle le yona notification bell gore ka mehla ge re uploada di-video le kgone go tseba. Today re tlo bolela ka dinako tša melaetša badimo, nako e le gore gantši badimo ba rena, mangelo a rena a semoya ba re fa melaetša ka yona. Okay, ke a tseba re a lora, ba bangwe bile re lora every day. And then every day ka mehla bošego o seno thoma gore wala fela wa lora, ba bangwe motho o kgona lora gabedi wa gararo mo bošego mo botse jwale le jwalo. And ka nako e ntši o kgotše le gore ditoro tšela go di lebeletše eno ba ditoro ga di nape dina melaetša ka mokgouwe. O kgotše le gore nako e ntši o kgotše le gore no lora ditoro tše le gore o bona batho ba o kitimiša, o bona o ilwa le batho, goba no lora o le somewhere, o bona o na le batho le iketlile go le monate jwale le jwalo. Go kgotše le gore go di lebelela ditoro tšona ga di nape dina le molaetša wa badimo ka mogare ka mokgwa mme ba no go bontšha lotše gore di a tlhaga ka raphelo ba gago, lotše sa tlo tlhaga mara a di nape le lotše le gore o ka napa ebile le gore o swanetše bile o no di ngwala fatshe ore o be worried ka tšona akere. Mara jwale ge go ba le nako e leng gore badimo ba tla go rena ba re fa melaetša bohlokwa. Gantši from 12 le gana mola ka ma 3 a masa until bo 4 ke nako e le gore gantši from 12 e ba le ba seprofeto kudu ba ba very very active akere. And then a kgotše le gore o tla no ba le ditoro jwalo le jwalo akere. And then from 3 ya masa and then go ba le ba badimo ba le gore re ba tšhela sneif mo fase akere. Ge ke bolela ka badimo ke tlo bolela ka ba ile gore ba mo leseding akere. And then mara re tse re gopole gore le bana ba le ba sego mo leseding le bona re no ba bitša badimo ke di-ancestors tša rena akere. Mara go ba le di-ancestors tše le gore they are on the light akere, ba mo leseding. Go ba le di-ancestors tše le gore ga se batho ba on the light akere, ga se batho ba mo leseding. Mabaka e le ntho e la gore motlho mongwe either motho okay ka mokgwa tlhokofetše kana maybe o sepetše mo lefaseng before nako akere, goba o sepetše a belaela something, go na ntho e le gore ga se a e fetše akere. So o fila gore o swantše a e fetše pele ntho ela akere. O mongwe ke ntho e la gore o kgotše e le gore okay o sepetše but not a se a tlhaia on the light, sorry, ka baka la gore motlho mongwe ke motho e le gore o sa lwela family, o sa le ka go protecta family from meleko. O tla re mola bona re yone family ya ka e ke tlogotše mo lefaseng ba protected goba ba gabotse ba phela gabotse and then ke gona ke tla sepela gabotse ka khutšo. O mongwe a sa tlaya on the light because go na le batho ba motho goba batho ba e le gore o ba kgopišitše mo lefaseng before a tlhokofala akere. E ka ba a ile ba kgopiša kgale mara batho bale ba sa tshwere sekgopisela akere, ba sa na le anger yela, ba sa bera di-grudges. So a kgotše le gore ka mehla ka bantši ba bolela ka yena, ba bolela ka dilo tšela a ba dirileng tšona goba ba dinagana, then ba dirang ba dira apalele ko robala gabotse. Ke ntho ya go dira gore motho la apalele ko ya into the light. O mongwe ke ntho la gore o kgotše le gore o bolelwe ga bohloko, motlho mongwe le setopo sa ebile a senke sa hwetšagala goba ba se humane setopo mara o bolelwe ga bohloko. O mongwe o tlhokofetše kua pateng kua o kry-ile car accident ba tlhabile ka mphaka ba sethunya ba jwalo le jwalo akere, kgolenyana la gae. And kgotše le gore re no mo tšea re no tša setopo sela ra se iša mošareng, gome from mošara o tla ka gae wa o bolokiwa akere. And then ga se re direng, ga se re late spirit sa gage gore se tle ka gae, ga a bolokiwa spirit sela se kgone go ya gabotse into the light. Ke tše dingwe tša di-mistakes tše le gore gantši re na ra di dira re le batho, motlho mongwe e sentho la re ka re dira ka bomo e le ntho la re ga re tsebe akere. So kgotše le gore ka la re spirit sa motho la se sa le gona gana mola a tlhokofaletšeng gona, the last place mo e le gore o phetše gona, felo la mafelo mo e le gore tlhokofaletše gona e be se ka gae, spirit sa motho la se sa le gona mola. Then a kgotše le gore a se kgone go robola gabotse, motho le ebile a kgone kuša gore yena o tlhokofetše, a kgone kuša na go diralang ka yena, o bona ka re yena o sa phela. O mongwe maybe o ba lwala o tlhokofaletše ka sepetlele, o ba o gobetše o tlhokofaletše ka sepetlele akere. Wa kgotše le gore spirit sela le gona a se re selate, motho la ge re mo tšea mola re mo išitše mošareng, from mošareng na moka re a tsamaya re mmoloka kudu. Kgotše le gore ka kgotše le gore ba bangwe kgotše le gore batho ba rena ba tlhokofetše ga re mo tlišile ka gae, motho a re no mo fetiša a ya drapeng straight goba motlho mongwe a tla ka gae mara a se tsene ka mo ntlo. Wa kgotše le gore re boloka ka Saturday, motho la o tla ka mogae ka Saturday, o a tla la moka then re dirang o nna mo ntle
go tshwarwa service, after service go drapeng motho ga tlhokofetse o santse a tlishiwe ka gae a lela robetse ka mo gae akere ke ntho la re motho a great closure a kgone go share yena ke nnete o tlhokofetse a kgone go tloya into the light mola re mmolokile moya ga o kgona go robala ga botse. So ke yona ntho ile re khotse le ke badimo ba ile re ke bolela ka bona ba ile gore re ba bolokile but ga ba into the light. O mongwe ko ile re maybe gala ke tshelekela maybe gala lawyer obviously ka se kgone ya into the light. O mongwe ba bolaya batho a utswa a tlhorisha batho a ka se kgone go ya into the light. O mongwe bile ke polaile a ka se kgone go ya into the light. So ke ntho ile ya botlhokwa gore ga o bitsa badimo ba gago go phasa make sure o bitse ba ile re ba mo leseding ba ba tsemo mo leseding o ka ba rapelela akere go tswa go modimo gore wa ba tshwarela go ba shwang akere. And then a kore go gopola gore ba bangwe maybe motho ona gala lawyer obviously motho gala lawyer le ka modimo ba re wa tshwarela ga ke tshepore motho o tla mo tshwarela gare motho wa go lawyer o berekela diabolo o berekela Satan o sign contract le Satan. So there's no way a ka kgonang gore a kgone ya into the light o Satan o mo holdile akere. So that's why ka mtlhe re bitsa badimo ba rena re make sure re bolele re bitsa ka moka ba ile re ba mo leseding gore se ka kgwetsa o dirile phosho le bana le ba se mo leseding bana le ba bego ba berekela Satan le bona ba tla go wena ba tlisha distraction wa fetsa complain wa re ke a phasa mara badimo ba ka ga ba nkarabe the mo ke phasa ebile ke the mo ke tragalang ke mathata mantši ke kopane le batho ba sewe ka di consultation ke ntse ke ba consult and then go ba ka mokgwa ke ba iletsang ka gona gore ba se gore bale ba se being on the light ba se ke batla because bona se ba re ba le gabotse ba ka se kgone go tla as the ancestors tse lore they are protector ba tla as the ancestors tse lore di tlisa distraction ka ra maphelo because ga se ba re ba le gabotse ba nyaka attention ba nyaka thusho okay ba ke ba ile ro ka no fela ba rapelela go ntse o rapela ka nako tse dingwe. Okay, so go ba le nako le lore motho le re ga ntshuna spiritual gift go ba motho le re wa bontshiwa a ke no batho le re bana spiritual gift sa re ba sepele ba yo thwasa go ba bana spiritual gift sa re ba sepele ba yo bula moya go ba le batho le bana spiritual gift se le gore ga ba tshwana go thwasa ga ba tshwana go bula moya bona ba no bontshiwa ke motho le wa go lora dilo tša phethagala badimo ka tla ba montšha melaetša through ditoro go mentshwana ke nnete ya diragala ene ga ntšhe le division akere division le tsona ke tsela e leng gore ga o se o robale o ka no ba dutse fase during the day o dutse odima setulo sa go ba o dimampete go ba o dutse ka koleng ya gago go ba motlhong o bile ka no diragala before robala akere o sa rapeletša boroko pontše matlho mo le then o thoma ba le division dipono nako nngwe di diragala gantšhe frogo akere fro maybe o ba le mogole wa gore o tswa borokong bola bo bodeep o tlo tsena ka ra boroko bo le gore ga se boroko bo bodeep re tlo bolela ka di different types ya ntho ya maroko gore okay motho a robala boroko ba mathomo ke bo bosoleso o fila soleso boroko ba bobedi jwalo le jwalo ga yo tsoga le gona the same thing. So motho la ga yo tsoga mola ga ya a le processing e la o tlo tsoga o tsena ka ra face e itseng akere and then face la ke yona ya dipono ye le gore motho la o kgona go bontšhiwa a bone something a be le dipono divisions e seng ditoro divisions. Okay, so gantši badimo ba le gore ba re bontšha dipono ba re bontšha ditoro tše e le gore di na le melaetša ya bona ya bohlokwa ka mogare gantši ditoro tšeo ba dipono tšeo di tla ka bo ma 5 between 5 ya masa le bo ma 10 ya frogo ke bolela so ka gore ba bantši re a šoma o kgotse le gore mo šomang gona ke ntela gore o swantse tsoge ka 5 ka mehla 5 ya masa ke nako ya dipono wena wa tsoga alarm ya lla o swantse o tlhape o prepare o direng le bana ba ya dikolong jwalo le jwalo. So ya ba ntho la gore go kgotse le gore o šoma Monday to Friday obviously ga o kry nako e la gore o ka tsoga lata wa kgona go kry melaetša tša go badimo ba gago. So molaetša ka botlhokwa ke gore ge e le gore go sowe it's fine wa mmereko o swantse o selele bana ba gago o ka se phele o latetšwe ba tla go koba mara ke thute gore at least ka di-weekend go sa bereke kudu Saturday le Sunday then Saturday Sunday at least le ka gore o tsoge late ke a tseba gore bantšhi re tsoga frofro ka di-Saturday Sunday maybe santse re ditoropong re dira 1 2 3 maybe santse re melatong kae magong jwalo le jwalo ba bangwe ke ntse la re tsoga frogo re santse re thinthe ka malapeng a rena mara ke phena ka gore tšhe lengwe e le Saturday o no tsoga lata mara o se ka ba gapeletša boroko go ka gore boroko bo fedile it's fine o ka nna wa ke tsogela ge badimo ba nyako bolela le wena o le wena a spiritually gifted person o le motho le o na le dimpho tša semoya o tlo kwa mmino wa o ka re o a thenaganyana and o tlo kwa o tshwara ke boroko bo bodipo o ka re o tshwara ke boroko bo deep wa ka gore mo ke santse ke tswalele matlho fa nakonyana
lo ka kgotsa ile during the day motlhomong ke lunch mmerekong goba ebile a se lunch mare ke nako ya go bereka kgotsa ile gore badimo ba le ba nyaka go bolela o tlo kgotsa o file ka mokgono owe mmele o ba le go tenega and wa ba le mogolo gore o ka re tshwa o sa re gore go deep deep o ka robala for 5 minutes 15 minutes jalo le jalo ke badimo ba nyaka go bolela go na ntho ba nyaka go bontšha yona so ka nako ntse go gore ba tla nako ile gore re meberekong ga re kgone gore re ka robalanyana ra ponya matlho ra kry those messages nako nngwe o sekolong a kgone gore o ka tswalela matlho wa kry message eo so but a re reng re tle re sa ye meberekong re bone nako ela gore go dutse fela o ka o relaxitše wa kwa mmele wa kare o thoma go ba boletanyana mowe o tse gore ke badimo bale ba tla ba tlo bolela le wena ba tlo go botsa something o dio dula mo leng gona o relaxe goba o ye ka kamoreng ya gago o batla mo mpeteng badimo le ba kgone go tla ba go bontšhitše ba go bontšhang tsona badimo ba nyaka go bontšha something le go dutse odima setulo ba tla go bontšha sona wena o ne gore mo dutse gona o relaxe o tswalele matlho a gago o tla bona ba tla go bontšhitše ba bontšhang tsona ge le re ke ntho le re tlotla ka vision o tlo ne tswalela matlho and then vision ya tla pono yo ya tla ge le re ke ntho le ba tlo go bontšha ba nyako bontšhana ka toro o no ponya matlho borokobela bo bosesenyana bo tlo go tshwara o tla bona o tlo bona seo se bonang A up to Z go ya go ba fetša go bontšha o tlo no bona o ponyelo ka matlho and wa kgotsa yone o thoma o feel fresh o ka o le ga botse ka re gantši ga ba se ba nyaka gore bontšha dilo le se ka rabe ke wa mmerekong a kere o gapeletša gore tsoge ka 5 and kgotsa badimo le ba banyaka go bolela o tlo ne kgotsa go thoma go fitlha mmerekong ba even before o fitlha mmerekong wane kgotsa mmele ola o thenegile o kgotsa le gore the whole day wena o tlhao le mmele wa o thenegile o sa kušina bothata ke eng ga o lwale o nagana gore maybe wa lwala ka nako dilo ka ba nagana gore motlho mongwe maybe ke manaba ba o foša ka meleko wa wena ka metlha o fitlha mmerekong goba o swantse mmerekong mmele o thoma o thenega santefa ga se meleko ke badimo ba nyaka go bolela le wena because wena a se o be le nako ela o dule fase goba mo mpeteng wa gago o tswalele matlho o lese badimo ba o femelaetšewe then badimo ba tlo ne go lwatša ba go lwatša jwang ka gore mmele wa gago o thenege wane kgotsa o itlhoka gore wa lwala no kgotsa ebile o itlhoka gore o a potuma the whole day mmereko o sa kgonne go concentrate ke badimo ka bona o na le bothata bo bosowe go botlhokwa ka metlha gore ga ile re mo ibotso ka forogo wa mmerekong and wa ka gore badimo ba nyaka go mpotsa se sengwe bolela le bona before ka thoma go tlhapa ba tsebe gore wa ba kgopela gore se ke le be le nyaka mpontšha sona motlho mongwe le ka mpontšha sona ga ke boa wa bontšha mabaka gore o swanetse o ye mošomong o berekela bana o selela bana ka re o ka fitlha lata ba tla go koba and then ka di-sundays le gone ke a tsare gantšhi bangwe re tsoga diforo ya dikerekeng mara ge o ka kgotsa le go tsena kereke le gore e tseniwa lata motlho mongwe o se ka tsoga foroforo wa thoma gore ke nyako dia eng kae theeletša mmele wa gago go ka ka re ditaba dietla relaxa dula mpetseng wa gago o tswalele matlho o tla bona ba tlo go fa melaetša botlhokwa ba bantši ka metlha re mmisa melaetša botlhokwa ka baka la gore re phela re tsoga ka masa re phela re le leetong re phela re bereka a rena nako la gore yona fase ra relaxa mafeletšong motho na spiritual gift o thoma complaina o thoma go lla o re gape nna badimo ba ka ga batle go nna ga ba mpotse selo ya bane nako e batlang wena ba sentse ba botse something wena o busy ka jo leng busy ka jona nako tse wena o expecta gore batle wena ba botse something badimo ba ke tuletseng gona ba sa ke nwela metsi so le go ka kgotsa le gore o bereka Monday to Friday tšetši le gore ga o ye mmerekong le ka ba ga tee mo bekeng goba gabedi mo bekeng ke phe nako ela gore o ke theeletše o kwe melaetša ya badimo and why badimo ba rena le mangelo a rena semoya ba re tlišetša ditaba tša bohlokwa from 5 ya forogo mohlomongwe o fitlhela ka ma 10 goba mohlomongwe even during the day ke ka baka la gore ka nako ele ya ma 12 o fitlhela ka bo 4:30 ke nako ele ya number 1 ya bathakati ke nako ele bona ya go seleka number 2 ke nako ya di-demons di tla ba di le busy e le tšona number 3 ke nako ele ya di-entities ka mokana ga tšona ntho ngwe lengwe le gore it's a spiritual ke ntho ya spiritual tše dingwe di-entities kore ke le tše le gore anything spiritual akere but go tše le gore ga se kore it's a spiritual being akere but go raba le dipoko gore ke le tše le gore tlo di ke di-spiritual humans akere spiritual human beings ka ka la gore dipoko ke batho ba le re sa le ba phela akere go tshwanang le nna le wena akere mo le di-entities go na le entities tše le gore di tšwa mo di tšwang gona re tseba ka bibeleng the fallen angels
okay gore batho a se ke they come in the form of spirits ga se ditlhagabo tse dintšha ga se tle in the form of batho go tshwana le nna le wena go na le tse e le gore di ile tša phela ka nako e la kgale re tseba ka the lizard people jwalo le jwalo re tseba ka mehuta e mentši ya ma-Anunnaki jwalo le jwalo so le tsone sa le ke lo tse re bitša gore ke di-spirit ke di-entities so ke nako e le gore dilo tso ka mokana tsona kore ke nako ya tsona e la go bereka ke nako e le gore di kgona go tswa from the spiritual realm tša kgona go tsena into our realm so that's why gantši badimo mengwe le rena ba ka se fe melaetša ka nako o ka gore ke nako tela ya di-spiritual wars o tla kgotse le motlhong ba rata go bontšha se sengwe mara ka baka la spiritual war o e le gore gona ka mo lapeng la gago yelo ya e le gore e tla spiritually wena ga o e bone o ile ka boroko mara ke mmele o ileng ka boroko mara spirit sa sona se tsogile se gare se ya bona dilo ka moka tse di tlhagang that is why ke nako e le gore le go ka ba le anything e le gore ya diragala ka wena spiritually ka nako owe ya from bo 12 ya bošego o fitlhela ka bo 4:30 le go yo phafareka lo tsela ga o kgone o di gopola because so many forces di ba di le gore di a šoma di a bereka di a lwa jwale le jwalo so a kgotse le gore ntho ngwe ya o dira gore o lebale spirit sa se lebale rona what happened go diragetseng ka nna bošego ke travetse kae ke dirile spirit ya rena di kgona go tsoga tša travela into the spiritual realm mara ka baka la tsona di-spiritual wars a re kgone go di gopola dilo tšeoe and ke nako e le gore batho ba go seleka ke nako e le gore ba busy ba dira mošomo wa bona so that's why ka nako e ntšhi badimo melaetša botlhokwa ba ka se itliše ka nako owe ka go ka la re le ona manaba la gago bana le ba leng busy ba e lwalwela ba ka nna ba kwa ditaba tšela and ditaba tše ke sephiri sa gago le badimo ba gago ka boka ditaba tše ba tliša ke taba tša go protect ditaba tša go aga ditaba tša go aga your coming generation se seng gape o no tshwana le dilotho ona batho ba e le gore badimo ba bona le mangelo a bona ba kgona ba fa dinomoro tša dilotho nomoro ya lotho ba ka se o fe ena gara bošego impossible go ka ikry gara bošego ka through toro o robetše lebala e ka se tsene nomoro eo ka metlha try ya nomoro e leng gore motlho mongwe e bone from 5 goba from 6 ya frogo tšeoe go di bone di tlo tsena and a se gantši tšeo ka di lebala a se gantši o ka di lebala unless e le gore ka kgotse le gore o le go phafarega wa tsoga ka spiti le spiti sela sa gore ke a latelwa o kitimela go bja metsi jwalo le jwalo mola e gale o fitlha mmereko thoma gore a gape ke lorile then gantši ke tše e le gore tlo di lebala gantši motho a tsoga o swantse gore a tsoge a dule fase mpeteng wa gage ka go iketla a dule nyana bo 5 minutes nyana a ke kwešiše then o tla bona dipono ka moka tše o bileng di tšona ditoro ka moka tše o bileng di tšona di tlo tla go wena ka mo monaganong wa kgona go bona gore ke bone 1 2 3 ke lorile 1 2 3 mare ka kgotse gore o tsoga ka spiti o kitimetše metsing o kitimetše eng jwalo le jwalo ke a latelwa o tse gore jana o thoma o panica automatically toro tsela di dirang wena ka boso wena o dirang wa di-blocker then wa di lebala okay ka nako nngwe ba kgona go tla go wena mosegare ka mogala ke setse ke boletše let's say bile ke lunch go kwa o le mmerekong wa gago mo šomang gona e le lunch time wa ka o ka re e šeborokolo bo sese o ka re bo atla jwale go botlhokwa gore maybe o dule mo ka di kgona go dula gona o tswalele mahlo gomme o kgone gore badimo ba le batle go wena ba kgone go bontšha tše ba rata go bontšha tšona re ka nyatša melaetša badimo mare ke rata go botša gore gantši taba tše ba go botšang tšona ka yona nako le ke boletšeng ka yona from 5 a.m. le during the day ke taba tše ngwe tša botlhokwa kudu gampe tša botlhokwa tše dintšhi ke di-instructions ba botša re dira so tše dintšhi ba tloga ba bontšha mana ba gago ga botsana fela go feta go ba bona ka bošego o robetše ka ma 1 2 3 4 kore ba bona ga botsana fela le gorena batho ba botsetse ba diraeng and gantši ga ba setse ba etla badimo ka nako e ke se buletše ka yona from 5 le during the day ga ba etla go wena gantši a se gantši ba ka bolela in parables ba tla bolela ka mokgwa le gore o ka ba kwešiša le ba ka bolela in parables mara o tlo e bona ntho e korae mara mo badimo ba ka bampontšha gore ke nnete ntho ya go diragala and dilo tše ntši o tla go di bona ka yona nako e newe ke dilo tše le gore ke nnete di sa tlo diragala yeo ke nako e le gore gantši ba kgona go bontšha ntho e le gore ba go bontšha yona gane jalo ntho e le gore ya go diragala go sasa goba the very same day after metsotsonyane metsi goba di-hour tše ditseng ntho gona ya go diragala so ba nyaka go bona ka pela gore o tsebe ka yona
ge le go swantse ko protecte from ntho we o ke protecte ge le go na le action o swantse o e tšee go dira gore ntho e se ka diragala o e tšee action ewe so ke yona melaetša ya bohlokwa ya badimo le mangelo a rena a semoya ke nako e le gore e fitlha ka yona le go legana mola mmerekong go ka o lapilenyana ka nako ene ya bo lunch 12 gana mola o tlo tsona di tswa lunch ka nako mang ke phe nako ene gantši gore ko bona ba mosegare bole le gore ke ba dipono goba ba le gore badimo go bontšha something ga se bore ko le gore botša nako e telele go ba bangwe motho ona o tša nako e telele mara go kgotse gore mmerekong ka nako e ntšhi maybe go ka no robalanyana for 10 minutes 15 minutes ke ya go botša o tlo bona se sengwe and afterwards no bontšha yena ntho ela then o tlo kwa le go o yo bula matlho gore jwaneng ga o sa file ka mokgola bo go file ka gona o tlo ga forogo mmele wa ga o sa thenegile ga o sa kwa o lapile jalo wa kwa re jwale energy e gona mo mmeleng wa ka ke nthela gore badimo ba connectile le wena ba boletse se ba go ba rata go se bolela ba feditše go mebile ba boetse mo ba santse ba boele gona ge le gore o na le badimo ba le gore ba šika le wena 24 hours it's fine ba mo gaufi le wena ba re ba o tlhokometše mara ba go boditše tšeo ba be go ba rata go botša tšona so go botlhokwa gore ge ba setse ba etla go botša melaetša owe o seke wa itšeela fase e tšee ka boserius melaetša owe ke melaetša ya bohlokwa ye e leng gore gantši ebile e nyaka gore action o itšee ka speedinyana o ka kgotsa ba nyaka gore o dire something se sengwe mohlomong o tla ba o ba direla sona goba mohlomong o ke direla sona ene wa kgotsa le gore mabaka ga o dumele gore o ka itira ka pela ka tsela e ba nyakang ka gona ka mehla bolela le bona o ba tlhalosetse mabaka a gago gomme o ba tshepiše gore ntho o ka e diraneng o tla bona badimo le mangelo a rena semoya ga se batho ba go tshwenya ga se batho ba rata gore pusha too much o ka bona badimo o ka bona ba o pusha too much gore o dira dilo ba o punisha o sa di dire ke ntho la gore wena ga o bolele le bona go ka mehla ba botse something and then wa bolešana le bona and mara gore go ba tshepiša gore no ntho e ka mokgoleng pontšhona ka ona gore ke e dire gane jalo nka se kgone go e dira ka mabaka a ma 1 2 3 nka tlo e dira after kgwedi tše pedi goba kgwedi tše tharo ke mo ke tla beng ke la gabotse dilo tša ka di sepela gabotse ke na le nako yeowe ba tlo negotiation ba tlo go lesa until kgwedi tšo tše tharo tšeo di fihla and tseba gore badimo ga ba lebale ga nako ela e fihla ge le wena o lebetše o tlo ba le mathata kare ba ka nna ba tla ba tlo go gopotša goba mohlomong ba bona gore no o ka re o dira ka bomo ba se go gopotše gomme di-punishment tša thoma go ba gona ke tšona tše ke bego ke le tshwaretše tšona ke a tshepa gore maele a ka a tla thuša ba bang ba lena ebile ke a le leboga a re kopaneng gape mo nako e sa fetšego pelo ebile ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo ke a leboga